teman-teman. Sekarang Azam udah mandi nih. Udah mandi nih. Udah ganti baju. Udah ganti baju. Sekarang minum obat. Sekarang minum obat. Nih, biar gak sakit ya, Zam. Ya. Tuh. Ih, pintar banget. Azam minum obat tolak angin anak ya, Zam. Ini biar gak masuk angin sama gak pilek deh. Ih, pintar banget teman-teman Azam. Ih, udah habis ya? Nah, Bang Idan nggak minum obat, Bang Idan? Enggak. Oh, Bang Idan nggak minum, Azam aja ya? Dah, udah selesai? Oke, sekarang Azam udah selesai minum obat nih teman-teman. Waktunya bobo. Dah, bobo sini Zam. Bobo. Nah, dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Sampai ketemu di video Ya, selanjutnya. selanjutnya. Jangan lupa apa Zam? Coklat. Dadah.